Di navrafên weşanxaneya ava da ya tekane li bajarê Kobaniyê peyv ne tenê bi hebrê tên pîvan. Belê bi salan xebata çandî ya ku dibin siya rêdana desteya çandiyê de geş bûye tê pîvan. Lê îro bi rêveçûna pêvajoya entegrasyonê re rêveberiya weşanxaneyê dibîne ku ew rûbrûyê qonaxeke nû ya nediyarî û dibin metirsiya rawestandinê dane ku eger rêdanên wan bên betalkirin. حکوومەتەکەنە سیستەمەکە نو تێ ئاواکردە divê alî da îcar hinekî çek û guman çêl bin li cemeran ve em nizanin wê ve rûxsetên me bi çi aliyetê bine yan bi çi rengî bine yan wê werne cedidkirin yan nebin. Te dî çixwe piranî çapên me hene yanî çapên me jî bi zimanên Kurdî ne yanî. Divê alî da ku werne cedidkirin yan na em neçar dimînin. کار جی تر آوستاندن و امنت زانوی بچه آلیته وره کار آنینه. لکوبانی به دهان سازین سیویل چاندی و راگاندن هنه. هر وها نزدیکی 163 ریدان کمپانیین بازرگانی و 404 ریدان کارگهن بچوک و ناوین هنه. اف سازی و کمپانی همو ایرو د نو همان ترس و فکارن وشانخانه آوادا دجین. آلین فرمی ین ریوبریا خوسر نخواستن لسر چارنوسا وان ریدانان با آخفن. بلکو اود بیجن هین تو زانیاری ده دست واندا نینن. پسپورن قانونی آمجه به پیوستیا سپارتنا ویا که با قانون نفدولتی دروش نوها دا دکن. به شیوازه کی کو پارستنا برجواندین آبوری ین جواکا حریمه ده هر پروسه انتگراسیون دا به بکار هری پیشین. و گور یعنی گور تجاربی هان هی تاریخ دا و تاریخ دولت دا حالات هان نزاعات هان چه بوی حتی قانون دول الانسان جی و مثلا برچاف کریه و تیدا پارستنی حقوقی خلقی کریه تیدا رهبر نافچه کوبانی یا حکومت دمکی ابراهیم مسلم اما جاب ویا کدکه کده خودین ریدانان سردان رهبرین پیوندیدار لحلبه بکن داکو روش خویا قانونی چارسر بکن. مسلم دیار کرد کو احتمال هيا ريدان کو بر جالي ريفبريه خوسر و هاتنه داين ورن قبول کرن. لی اویک پشتی چیکرنا هنه گوهارتن و داخاز کرنا بلگین زیاده. طبعا يعني مفهوم آلية الدمج لا يعني الإلغاء. الدمج يعني المتابعة. بگمان واتای مکانیزمای انتگراسیون نبطال کرنه انتگراسیون یعنی بردام کرن لی بتشت نوره جبو میناک ایرو جبو رخصای پیشسازی دوی مروف سردان اودای پیشسازی یا حلبه بکه دا کوالاتی تشت نوی هاتنه گوهرتن بزانبه هون دزانن که دولت گلک قانون و ریزک نو درخستنه جبر ویا که اف آگاهی هاتنه نو کرن اف کار تن حوجه سردان اکیه جبو هر ولاتی اکی دا که کاروان به حسانی بمشه لأي مواطن لكل جهة هي مسؤولة عن هذا العمل لتسيير الأمور. دنافرا کاغذن فرمی ین لحلبه و ترسن بندواریه ین لکوباینده ریدانن بسادان پروژه چاندی و آبوری سکینی دیمنن. لبندا گاوین جیبجی کرننه که دبار خلقی بپارزن. و اولهیه بدن وشانخانه آوا داکو دوشاندن و چاپ کرنا برهمن ویجهی دا لباجار کوبانی بردوام بکه. رضوان بیزار دنگ امریکا کوبانی